As of June 4, 2025, Dr. Riek Machar, South Sudan's first vice president and leader of the Sudan People's Liberation Movement in opposition SPLM-IO, remains under house arrest in Juba. He was detained on March 26, 2025, alongside his wife, Interior Minister Angelina Teny, following accusations of instigating rebellion against the government. The government alleges that Machar supported the White Army militia in attacks against the South Sudan People's Defense Forces SSPDF in Nasir, Upper Nile State. Machar's party, SPLM-IO, has denied these allegations and declared that his detention effectively nullifies the 2018 Revitalized Peace Agreement, which ended the country's 5-year civil war. This development has raised concerns about the potential resurgence of conflict in South Sudan. In response to the situation, the African Union has expressed deep concern and urged all parties to de-escalate tensions and uphold the peace agreement. Additionally, international actors, including the United States and neighboring countries, have called for Machar's release and a recommitment to the peace process. The South Sudanese government has indicated that Machar could be replaced, pending the outcome of the investigation into his alleged involvement in recent violence. This situation remains fluid, and further developments are expected as the investigation continues and international pressure mounts for a resolution. Mala madijan ge kadel chila data the long katadun kelkane and take a lot and want to go up nakelat yantam kajan wama biaro palpin kaliandian lat rock a larit into avan walla ray run South Sudan take a tum wanted to a walla nekon erun kay chankam wan kajok milachanga de kapai bakel ron kindang ra with a jandaru the tage they can take a tum one about a lot and along. I check on Turan Turan check on Ganen, the President Self-Care Teten, to queer opposition leader IO Teten, Dr. Riek Machar, the Minister of Petroleum, on what Kang Teten, Natone, Nadangro Radian Canadian, Jipade, opposition, KIIR, Kantarayan Kagwa de Chua, Nakon and Wotai Tayenka, Tarayan Durkan, Chow Honorable. Potang chayen ka blue house chao kwarne Dr. Riek Machar kana chek de chagayen daren nika pai de ga chawa namo mishra lat ka gwa de chawa no to kwar pade dung ai wo teka dul yena mani me chek kamarai kon antama we kon tiny dang gate to tenial dono ti UNHCR deten ti UNMISS deten ti United Nations deten te Africa Union teten ti European Union teten mane gad buna nei kono ka kornin dang ro de cho ka jelat che you got kane Africa Union chigalaren to bano kane de bo ka South Sudan ka chankam wan mila changa mulone changa de ka pai bakel o biga bare mon South Sudan ka ja kata biga ban ka ja chikana la de no biga ban ka tega to gor kana bala ta kan gane shobre mon South Sudan. Ngay con wala wa a chankam wan ka pravakel below na changa ka jok. And wala chikana lada no akan ene ban goro tega to dekuma South Sudan da kerlat akan je Africa Union kan je gat kan shop ka South Sudan. Ban ambre den o ba kwar ayo tan chayen ba calling biliana. No majikana kun pinyo midelat o ba security reju ba ira laka. Mane wiga to ka ken case teneka security ba yetetan. Bando diano ba tampo ka halake je krenel kena ka halake je goro de bai kapchong abnakulo karaja mogoro trokandial dugechong chikana kun pinana me kona go kornin techuchi European Union to right bo kadole chikana dul ko pe sanchen ta kam South Sudan sanchen ta kam South Sudan teun mishala bol melteten milabai president ka chairperson ka padu dung SPLM aram mocha chai sanction and wacha bajal winto ko kien kajan bo telelwan ko tega tibo ko ke mal to balat winto ko kien nei kona paio ka Uganda ka kornin te chewo ko lene joka Uganda che kona lene no chiji Uganda chigaro alaka ka chiga bongna na chikana nyawa loiten when michal Unity State
ka bentiu. Namo chara lat ka ladder da ko kor ka me jok ka Uganda lune jok chomot ka mubo ka na ji Uganda. Ka ji Uganda panken akana ka ne de bubula normal ka South Sudan. And Dr. Riek Machar point there den chera me larabel ka chera me randwar. Kwejen ramkel ka ne tenonga kumanama dor. And we dialtin ne kon ganta we mona man kan chen kan ta ka part ne ken. La wit la tega pan ta chopro awanem. Ano jiran pa daga na machalo no jirabel. Tiga chonko di richung, tene ko chonko de cheng da wit. Tene ko chonko de kan nin ken gur kan ka rai wit, te kai chonko de kan kalat. Deran let la business man. Deran let kalat wit and let rai wit anero ko ken. Paro na mate ten wind ko ken. Tu no an kum mariki apartment te garit. La apartment den la jikala kai changa go che kai chana che nete chikai tor. Tu no ka South Sudan chala no. Nede kon te ka opposition leader janga ka che ka jidwar. No mo cheden. Antam man to ko ta roi da ma cha kun pinin no ba kwar ayo ten cha yen ka tijene ba ka ying loin kandial dan ba malan gurga ba nang niam ba ko lat cha ne to cha kon luin no kan ka luin tala malum valat kai di South Sudan ba ko niam ko ba san chen to ken ba nya bajak te ga to kong di tok ba ka chang ya pan te ga tor bian dang de che ban ke Uganda kan tor bian dang de ron del ka bel ke ka nom ne te cha luan kan tor bian ron ba kan ke Uganda ka chob bian ka custom checkpoint ke ba la kwa ga sha gaten te barol dam ko ra ban we de wukaten kam Uganda kan South Sudan cha kwa ga tone cha ga de no ka kwa ke je ki ka mit je anede kon like tam go mit ta ga je go kan ka mit ti tirin take along mit to chal dang ro re den la torbele dang ro ti cha tiang ke chal bel in chiu nu bien cha tam cha de go no jan take along torbele dang ro cha ga chon ke chale bel in chiu ti cha all la nup torbele dang de re den cha ko del ka ke chale bel nomne torbele dang de cha ga chon ke chale nomne bel ken ba cha ga no te kan kalong pa bien rang cha kap ka cha ga dabo bigalu ke Uganda cha ga pe no piga wara wait South Sudan ku kan bel angel ka cha ga no ka bel te galong chicken go no de ga wara mon South Sudan ke de ga wara wait no ma cha lat ka kosam dung South Sudan kam de ken Uganda pan ka pi kwang ro ne cha ga lo jok ken ka chob rai wait laran do de na ki wuda misale Peter Lambert ne kona aramkel kanwar meteka pade kiete go piku manuan jan la de kel go ku me ka chala rano aran pade menchela SPLM jan tia wa anwala tia wan oda gien ke da kaira re which South Sudan kerenial wada careford connect datin security right to like yagana ta me chao check ta passport endel ge sai je no use a passport me welcome de me ta within a while I can use a passport amot passport intel ge a passport which I got general secretary is secretary general dung SPLM jaja kanoidan passport intel ge dung diplomat kapija mo awai tra wum mishala Peter Lam try to kap airport type boba within kapiko ajala ka passport me chajan passport ne dal ge ko passport mo ap kom me cha within a while chadelo mut kami use title mo kajan cha within ang guamona namo charo dal charo laro no chai pendal ka cha passport cha la no cha kap point da cha la no cha kap cha kweng guam by within manimi cha je investigate ko dara la no ang mot ka jamo jala ka passport mutap ko me cha within ke gwa kwa me cha within man cha goro no secretary general dung SPLM party Kagwamo ako me cha within lano ramudong tinatama. No more cha un me cha Peter Lambert cha going ka janwala ka cha kap o cha piano guam da within. Jan che guam cha yen tinatama. Kala jan wo mu yiram bajal ka wargam na bang. Cha bajal ka passport dung South Sudan. No more mishro la ran wala. Ne nuar dialan te pi kuma ki pi danga. Ajan ta chang kai jaga jano ke ta kwa ga yumilet ke ja Raymond South Sudan prana ka kan chiro den latan wala Raymond South Sudan ka go ne de internet no ji gat kan ji Africa Union biko ka South Sudan run ka wuden ne kon lere chikana lat
ko nindang ro te chu no chikana lar go no wada ka South Sudan go ne no ba kwar SPLM-IO ten chayen ten bot ka akwar ne Dr. Riek Machar by president ba ka yiglun duliana ku kujamo ka kor ka misawlun bana ko lo kalan mal ka tin ban lat wada nyam ko de mal de ban ka South Sudan chikana lar go no mal chabuban me kala mal balat ateta bune pa de ka madodien taka dwelien ka kujamo rong an pa pa de ka madodien ba ka yiglo in dwelien ka kora malin gur ka balat bukulo lat tala mal mudelat te kwa pa de ka madodien taka dwelien ka right mo chai pung ping ka ajan to den o makan kwa pa de ka tro kan ka konling kente doctor ken but ka Dr. Riek Machar chimalamo chabo gwada ke tala malum balat bunao niam ka ja right mo right mi sekana pung ping ka big kona lepru na no mi mo bata bana ta ngaitin ke chang orono ne to bi ke churun kan kwar to kan dial bi chof kumun South Sudan run ka bi galat ken bi kan ka tokten chega tan chegan lat ke ja ka ku ja mo chi la ta dalang ka ta dun kel kanai mi jera pa ka mat ke jen chan ala mo goro bro mat a chi la ta dalang ja ta man